Salibonani bathandekayo. Sithanda bona silamukele njalo kulesi sifundo salamhlanje, isifundo esiqhakathekileyo, isifundo sesihlanu. Mina engikhumalani umfundisi uG Mlilo, inxusa abangane bamana labo baziveze. Siyabingelela bathandekayo ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga silamukela esifundweni sesihlanu ukota esibili isikolo seSabbath. Sithi uThixo sengathi angalenzela kuhle, ayenzele kuhle kanye lathi. Ibizo lami nguTalent Ncube. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalibongela ithuba uNkulunkulu asinike lona ukuze sihlangane kusona lesi sifundo. Sengathi singabusiseka yimi umisisi esimhlanga. Salibonani sithanda zezulu ngegama lenkosi. Sithanda ukubonga umlimo osevumile ukuthi sihlanganelane kulesi sifundo njalo. Ngathi uNkulunkulu engalibusisa asibusise njalo. Okhulumayo ngosithembi inkosi Thembi lihle sibanda. Asicimezeni sikhulekeni. Baba Jesu silemdala izilomhlaba. Sithanda ukubonga somandla isipho sempilo osipha sona mihla yemihla. Ungesikho ukuhlakanipha kwethu somandla kodwa kungumusa lothando lwakho. uNkulunkulu ngalesi sikhathi sathi sifunde lesi sifundo, sacela umoya wakho ongcwele uNkulunkulu asihlaziyele somandla, asifundise omele sikufunde. Ngikhuleka nje igama lakho. Amen. Amen. Siyabonga nje bathandekayo ubana sihlangane kulesi sifundo sencwadi kaGenesis. Sizawukhumbula bangane bami uma sasiqala lesi sifundo ubana incwadi kaGenesis incwadi eveza uJesu Kristu. uJesu njengomdali wethu, uJesu njengomhlengi wethu, uJesu osilwela izimpilo zethu sonke isikhathi. Sakunanzela bana incwadi esizifunda lezi zilokho ziveza impikisano phakathi kukaKristu loSathane. uSathane owala loKristu ezulwini, uSathane owalandela uAdam loEva engadini, uSathane owalwisa uAbel, uSathane owathungamela abantu ngesikhathi sikaNoah bamhlamukele uNkulunkulu kweza uzamcolo. Lapho sagcina khona kuviki lilana eladlulayo. Namhlanje sikhangela isifundo esiqhakathekileyo esithatha izizwe zonke neBhabheli. Lakho futhi sayibona impikisano phakathi kukaSathane noKristu. Akusifundeleke uGenesis 11 ivesi lika 9. Verse 9. Kungakho labizwa ngokuthi iBhabheli, ngokuba khonapho uJehova wasanganisa ulimi lomhlaba wonke. Kusukela lapho uJehova wabahlakazela emhlabeni wonke. Siyabonga. Lizayithi igama iBhabheli. Nxa sikhangele isihloko lesi levesi leli, kuyini esikufumana singeke sahlaziya kancane sibone ukuthi kulokuhambelana bani kuleli vesi lendina lesihloko salamhlanje. Isihloko sanamuhla kanye lendinyana yekhanda sikuzwisisa kakuhle nxa sinanzelela ukuthi ngemva kokubana sokubelo zamcolo imuli kaNoah yiyo eyayisele. Sonke sisukela kulona lana usendo lukaNoah. So kwasala uNoah lomkakhe, abantu bakhe bobathathu labomkabo kunye labantwana. Njoba kuveza ukuthi uKenani laye wayesenjani, wayesekhona. So uNkulunkulu ukuze agcwalise umhlaba wonke, kwakumele imuli le inabe ngokuzalana begcwala umhlaba wonke. Kodwa bona basebekhetha ukuthi bahlale wandawo ngokuya kwesikhathi bayakha umphotshongo weBhabheli bejonge ukuthi uze uyefika phezulu siza kuthinta kabanzi ukuthi indawo. uNkulunkulu wasebona kufanele ukuthi ayehle azohlakaza indimi zabo, abesebiza lindawo ithiwe yiBhabheli. Ikho indawo lapho abantu abachithwa khona, indawo lapho sibona khona kusiba le confusion. Sifundani ngempilo enqaba ufuna ukwengeza lokho akutsho? Bengifuna ukuletha ukuthi engufundayo ngesihloko sethu umfundisi ukuthi uGenesis usinika isisusa. Isisusa sezindimi. Isinika inhlakanipho kaNkulunkulu ukuthi kungani
kukhulunywa indimi ezithiyene njalo kwalethani emuntwini kwakubangelwe kuyini. So uGenesis ngalesi sifundo usibisele emuva ayesinika impande yokuthi abantu bavela njani lendlela esihlezi ngayo indlela esikhuluma ngayo. So konke sikuthola kukhona lapha kuGenesis ngo-11. Yes. Yeah. Engibonayo mfundisi kula ivesi esike sayibala laphana ukuthi kusukela lapho Jehova wabahlakazela emhlabeni wonke. Okokuqala umlimi kuGenesis uthi kuAdam noEva zalanini lenze njani lande bona kodwa sebefuna ukuhlangana kodwa ngokufuna ukuhlangana kwabo umlimi akapheli mandla. Uyabuya futhi khona lapha zothi njani icebo lambe kuyikuthi umuntu ahlakazeke umhlaba wonke uyabuya azoqedisa icebo lakhe. Ngiyayibamba le ndaba. uNkulunkulu akapheli mandla. Akutsho manje ukuthi uyabuya ayephelelisa icebo awevele elalo sokuqaleni esebenzisa ukuhlamuka kwabo. Yikho akutsho ngesilungu bathi God overrules events. Kusitsho ukuthi ekuhlamukeni khona lokho uNkulunkulu uyasebenza ukuthi aphumelelise icebo lakhe. So kutsho ukuthi uNkulunkulu njengoNkulunkulu ophakemeyo kulezi zinto zonke akakho ngamelana laye. Yazi usungikhumbuza indaba kaJoseph. I mean kaMoses. Moses ubulawa amazibulo asiyosifundisa namhlanje ubulawa amazibulo uNkulunkulu wamudla njani wasebenzisa umabulala ukuthi kakhulu siya kwezenkolo futhi liyanthathekisa nxa likhuluma kanje nxa sisiya kwezenkolo uzananzelela ukuthi icebo likaThixo lali ukuthi basabalale umhlaba wonke kodwa bele language eyiwayo. Kwakulicebo likaThixo okwenza kwabuya iconfusion ukuthi kwaba lezi zinto eziningi ukuthi base beyenze icebo labo. So icebo likaThixo ngelokuthi sibe semhlabeni wonke kodwa sikhuluma ivangeli elilodwa. Singabona amavangeli semanengi yiyo iconfusion yona le. Nxa singabuyela siyekele ukuziyakhela iBhabheli sizahlangana under ivangeli lokusindiswa ngokukholwa kuJesu sigcina umthetho wakhe. Siyabonga lindaba ngikhona sizangena kuyo ngokujula kwayo. Manje isazamana yendlalele akungifundele uGenesis ngo9 verse ka18 uzakuqhubeka useyaphambili sibone ukuthi kumi njani. Genesis 9 verse 18. Amadodana kaNoah aphuma emkhunjini ayengoShem, loHam, loJafethi. uHam wayenguyise kaKhenani. La ayeyiwo amadodana amathathu kaNoah. Kuwo kwadabuka abantu abachitheka emhlabeni wonke. uNoah indoda yomhlabathi wasuka wahlanyela isivini. Wathi esenathe iwayini lakhona wadakwa walala enqono phakathi kwethente lakhe. uHam uyise kaKhenani wabona ubunqunu bukayise wasetshela abafowabo phandle. Kodwa uShem loJafethi bathatha isivunulo basiphosela emahlombe abo. Bangena bahamba nyovana bambosa ubunqunu bukayise. Ubuso babo babukhanyele emuva ukuze bangaboni ubunqunu bukayise. Kwathi uNoah esevukile selehlile iwayini wezwa ngokwakwenziwe kuye indodana yakhe encane kulamanye. Wathi uthukiwe uKhenani, isichaka esiphansi sokucina uzakuba yiso kubafowabo. Wabuya wathi njalo, ubusisiwe uJehova uNkulunkulu kaShem, akuthi uKhenani abe yisigqili sikaShem. Sengathi uNkulunkulu angaqhelisa isiqinti sikaJafethi. Sengathi uJafethi angahlala emathenteni kaShem. Njalo sengathi uKhenani angaba yisichaka sakhe. Ngemva kwesikhukhula uNoah waphila okweminyaka engama350. Nansi indaba nxa siyilalele. Nxa ulala amavesi ikakhulu kusigaba sokuqala kwamavesi abekade wafunda. Aqumba nathintani esike safunda ngakho kuGenesis kuAdam noEva. Mfundisi mina ngithe mfunda indaba leyi ngamangaliswa ukuthi
i-giant lokukholwa, indoda okuthiwe ifumana umusa kuNkulunkulu. Yes. Indoda uNkulunkulu asebenze ngayo ukuze agcina intanga. Yes. Eyesizwe sizagcwalisa umhlaba silandele uNkulunkulu. Right. Indoda isidayile. Njengalokho sagcina esifundo uNkulunkulu wachitha labana abantu igiant dilemma ukuze asungule abantu abazalandela intando kaYehova. Kodwa khangela khonapho mfundisi enjongweni kaNkulunkulu sithola iqhawe livuke phansi. USathane is no respecter of persons. Mina lokho kumfundise emfundisi ukuthi isono sijulile. And nxa sifuna ukubona ukuthi isono vele kakudlalwa ngaso asikhangeleni umhlatshelo esawubinikwa uNkulunkulu ukuze isono sisuswe. Indaba kaNoah enjalo ekuthiwe ulungile phambi kaNkulunkulu, isono sim-overtakile. Selima ingadi, ngikhumbula ingadi ye-Eden. Ukuthi engadini kukhanya kule ndaba. Indoda le sihlanyela ingadi, sinatho kwewayini, sidakiwe isinqunu. Hayi ngimfundisi isono sijulile kakhulu. uNkulunkulu yikho sathatha yena ngokwakho ukuthi asisuphune. So kusinika ukuthi hayi asiqaphele nini. Isono sonto esingadlala ngayo. Kwesinye isikhathi phela mfundisi siyacabanga ukuthi isono sincane ukuthi nyaba phakathi kwendawo yesono ngicabanga ukuthi nyaphuma ngemsulu. Khona lokhu kuwa kukaNoah lapha akusivezele ukuthi isono vele siyabalekile. Uthe igiant indoda yemayo. Ukusifundisani khonokho ngokunqoba ezimpilweni zethu. Kambe angazi bana hayi unganqoba namuhla mfundisi. Kusasa kubuyo kunye. Kunqotshwa nsuku zonke. Amandla avela kuNkulunkulu siwadinga nsuku zonke. Yikho udade ka Ellen G. White lapha khuluma khona ngeprayer ku Steps to Christ. Ukhuluma ngokuthi we are not safe. Asivikelekanga nxa for umzuzu singathandazi. So uNkulunkulu sinika amandla ukuthi akasiconnecteni kasixhume daily. Hayi ukuthi ufunda ivesi izolo kumbe izolo unqobile. Akusathi ukuthi suphuthile. Siqhubeka sisiyachaya intambo sinqoba insuku ngensuku. Ngathi sithi kubalaleli lababukeli asiwathatheni ngoqathela amazwi ukuthi zonke insuku kasisondeleni kuNkulunkulu. Asoze sinqobe ngokunqoba kwayizolo kusasa. Ufuna ukukhuluma okunye okuthathekisayo lapha ukuthi engadini yase-Eden uAdam lo Eva babetsheliwe nguThixo kuGenesis chapter 2 verse 16 to 17 ukuthi lingadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi zwana lisidla kuso lizakufa lokufa. Bona babe besidla kuGenesis chapter 3. Kuthiwa bazibona sebenqunu lapho uNkulunkulu sesukile kubo. Then uNoah laye after iflood khumbula umuntu lo ngenxa yokubilisa kumele edle kusase fresh. uNoah laye after flood khumbula umuntu lo uphile isikhathi elobudlelwano loNkulunkulu njengoAdam obephila elobudlelwano loNkulunkulu. Kodwa kuyafika isikhathi sokuthi isono singene kuNoah kuthiwa ekugcineni wabanqunu. uNkulunkulu ugqokisa uAdam ixaba emvala eveza ukuthi isoni kodwa ulungisiswa ngokulunga kukaJesu Kristu. uShem loJafet nxa bebuya babuya bayananzelela ngokuzwa ukuthi ubaba bosenqunu. Babe sebesithi ngcono siyevala ubani ubaba ubunqunu bakhe. Kuveza sobala njalo ukuthi babengafuni ukuthi kuyambulwe njengoHamu. uHamu wahle wagijima waya kubo wathi madoda ubaba ngiyalitshela usevele usenjalo. Okuthi ukuthi kusukela khonapho kwahle kwavezakala ilineage. Khola ngawe umfana walamhlanje wafuthi hey umdala zimthayile. Anti yakubona kusukela khonapho kwahle kwavezakala inhambo yemihlobo emibili yabantu eza kuhlakuleka kuvuke lokhu obekusenzakala umhlaba ungakabhidliswa. EkaHamu elokhu ihlakulela ukungalaleli. uShem loJafet, uShem lapho okuzaphuma khona ubani umsindisi uJesu Kristu.
okumqoka namhlanje njengamaKristu ukuthi nxa singamaKristu sonke siyamukele uJesu Kristu. Kulabanye bethu ababuthakathaka abayabe besawela ebubini. Omunye ngikhuluma ngosanda kubhaphathizwa. Lokho esatshontshela ukunatha. Kodwa ufice omunye umKristu ekholisa ukukhuluma ngaye kakubi. Engazake amncede. Ubuza uthi usuhambe kangakanani esigabeni sokuyembesa umfowenu umdonsela kuJesu Kristu ungakakhulumi ngaye usumthandazele kangaki njengalokhu belikukhuluma mnalo ukuthi amandla asemthandazweni hathi ekukhulumeni kubi abanye abantu. Uyazinyamangala into ethintwa ngutalent ukuthi ukuxhwala kwabantwana kukaHamu ngalesiyana isikhathi bekunjani. Ukhumbula ukuthi bekuyinzalo eseseduze kangaka loNkulunkulu kodwa khangela uhambe ekhuluma ngobuze bukayise kuze kungikhumbuza ukuthi uNkulunkulu yikho efithizela kangaka ngokuthi abantwana bafanele ukuthi bahloniphe abazali. Ungafunda uEphesians 6 uthi yiwo umthetho wani oqala njalo lesithembiso. uNkulunkulu uthembisile abantu abatsha abantu abami asibahlonipheni nabazali. Kwesinye isikhathi siyaba lesizathu sokungahloniphi. uNkulunkulu kasoze amukele isizathu sokungahloniphi. Into enye okungithintayo nxa bekhuluma lapha ukuthi phela athi ukuthi nxa isono sesingenile kimi singenza ngiveze. Isono singangena kimi ngibazi ngoba isono siyanqunula ngoba uAdam uthi sedlile lapha nathiwa uzibona senjani eseze nangu ukhulu Noah la futhi lapha uzibona senjani eseze sephapheme lapha futhi isono vele singangena kuwe siyakunqunula ukuthi namba sebezikhandela ithole sebehlubula yohamba vele behlubeka ngithi so into lami ngifuna ukuyikhuthaza especially intanga yami ukuthi asihloniphenini ngoba sibili okwenza uHamu akungela inhlonipho laphana uthi usuhamba usukhuluma kubi ngomuntu omdala sibili ngendlela enjalo but ivesi liyana ekhulunywa umama inthathekisile asilalele nini ngoba yikho kulempilo yethu khona ngekela ukulalela hayi vele ethi ukuthi usuhle wathatha liyana indlela ekhulunywa ngutalent enye yangikhona. umadawu lapha mfundisi uthinta enye indaba. uHamu uKenani waphiwa isithuko ngenxa yalokho okwenziwe ngubaba wakhe. Ngifisa ukuthi sikukhangele both sides. Kulezinye futhi izono ezinzima ukuzichiya ngenxa ukuthi umdala wazihlakulela. Imuli eziyabe zisaziwa ukuthi imuli le yimuli yamasela. Uyise hawayelisele lithi inkomo waziqeda. Umntana wakhe lwana omlandela ifirst born akathindwa. Kuloko umzukulu lokho kuncane lakho lisele linjani ngoba into ezilokho eziphaswa kusukela emzalini kusiya phansi. So njengoba uMrs Mhlanga echilo ukuthi kwesinye isikhathi siyapha izizathu uthi mina nginje ngenxa yabazali bami umlimi uthi ungenza isinqumo sokuthi mina sengisima lapha ngoJesu. Yebo yekwenzakele emuva ngale ngathi mina sokumele ngime ngoJesu ongipha amandla. Usuhlo ukukhuluma ngokuthuka manahla sifundele uGenesis 9 verse 18 kusiya ku27. Yes. Sike sizwe ukuthi ithini ngala leyo ndaba. Verse 18 amadodana kaNoah aphuma emkhunjini ayengoShem, loHam, loJafet. uHam wayenguyise kaKenani. La ayeyiwo amadodana amathathu kaNoah. Kuwo kwadabuka abantu abachitheka emhlabeni wonke. uNoah indoda yomhlabathi wasuka wahlanyela isivini. Wathi esenathe iwayini lakhona wadakwa walala enqunu phakathi kwethente lakhe. uHam uyise kaKenani wabona ubunqunu bukayise wasetshela abafowabo phandle. Kodwa uShem loJafet bathatha isivunulo basiphosela emahlombe abo. Bangena behamba nyovane bambosa ubunqunu bukayise. Ubuso babo babukhanyile emuva ukuze bengaboni ubunqunu bukayise. Kwathi uNoah esevukile selehlile iwayini wezwa ngokwakwenziwe kuye indodana yakhe encane kulamanye. Wathi
uthukiwe uKenani, isichaka esiphansi sokugcina uza kuba yiso kubafowabo. Wabuya wathi njalo, ubusisiwe uJehova uNkulunkulu kaShem, akuthi uKenani abe yisigqili sikaShem. Sengathi uNkulunkulu angaqhelisa isiqindi sikaJafethi, sengathi uJafethi angahlala emathenteni kaShem, njalo sengathi uKenani angaba yisichaka sakhe. Bengifuna kwaphana uthi ngoba sesike sayibala le verse. Sesike sayibala. Bengifuna sike sikhangele indawo yokuthuka. Laphana uGenesis ihlabathi sathuka. Ene sebulele umfowabo umhlabathi njani uthukiwe. Nangu kuya kube labantu abathi bona hayi phela okuthiweyo isikhumba esimnyama. Kulabantu abaningi ikakhulu kwelakithi lapha abacanga ukuthi nxa kwakuthiwa kuyathuka uHam wayethi wena kuthuke umuntu omnyama. Lindaba singayilungisa sithini? Asazi mfundisi. Ngicabanga ukuthi ivesi nxa sifunde kuhle ithe uthukiwe uKenani. Uthe uKenani kazange abuye eAfrika. uKenani nguye lo esithola inzalo yakhe okuthiwa ngamaCanaanites. uHam abakhulumayo bathi wa-extenda waza ngapha, kodwa isithuko ngesikaKenani. Okunye ngufunde lapha mfundisi ukuthi izono zabantwana zabobaba ziyehlele ebantwaneni ngenxa yegazi uthalente kuthintile. Kodwa isikhumba esimnyama kule verse engiyithandayo lapha mfundisi ngithe ngifunda ngayinanzelela uExodus. Umsebenzi chapter ngu17 verse ngu26 ikhuluma ngokuthi ahlasibalele. Esayivula ikhuluma ngokuthi abantu bonke abadalwa benziwa babagazi linye. uNkulunkulu wabahlalisa ngendlela okufanele bahlale ngayo, wabafakela lemkhawulo ama-borders. So uzananzelela ukuthi thina sibe seAfrika ubani bese Europe ubani konke kulicebo likaNkulunkulu ukuthi umhlaba kawugcwale abantu. Kodwa ngifuna ukuthinta indaba yesikhumba esimnyama le imfundisi ukuthi angikwazi ukuthi sikweyamisa kukuphi ukuthi ngeke ngafundi ubumnyama uassociated lento embi. Usakhuluma ngikhumbuza umuntu no ekhona lofabo hayi kade ungena iphi church hayi mina ngena ibandla lithize waqhamba nje lamabandla abagqoka amasudu amnyama mina ngena lezi ezimbatha ingobe ezimhlophe. Sambuza kathi ulohlupho bani omnyama uthi no ubunyama isudu emnyama associated lo Sathani. Yikho labantu phela mfundisi sebefuna ukuthi amaBhayibheli nga-cover ngomunye umhlobo. Ye kungaba bomvu kube njani kodwa abantu bonke bafuna ukubalekela into emnyama. So mina lawe siba inyama silapha. Abanye abantu bacabanga ukuthi thina ithe sithwele isithuko ngenxa yombala weskin lenwele ezimfitshane angazi ukuthi kodwa ngiyakukholwa ukuthi ivesi le uMadawu izasilamulela. Akayibali. Verse 26 ngomuntu oyedwa wenzwa zonke izizwe zabantu ukuthi zakhe emhlabeni wonke, njalo wamisa izikhathi abazilungiselweyo lazo kanye izindawo abamele behlale kuzo. Uzwala le version le iZulu version ithana njalo wazenza zonke izizwe zabantu zivela egazini linye ukuthi zihlale ebusweni bonke bomhlaba, wazimisela izikhathi eziqonyiweyo ngaphambili lemingcele yokuhlala kwazo. Mfundisi igazi linye lapha kakulandaba lomhlobo weskin, akulandaba lekhala yeskin, ungazi ube mhlophe kumbe umnyama kumbe indaba sonke sivele esandleni sikaNkulunkulu singabantwana bakaNkulunkulu. So ukuthukwa kayisikho ukuthi kwathuka umuntu omnyama. Yikho esikulethayo lapha okugcizelelwa uMrs Mhlanga. Ngoba singananzelela isono singakangeni uNkulunkulu wehlukanisa kwaba lokukhanya lomnyama wathi konke kuhle. Isono singakanjani?
wakubona konke kukuhle kodwa ngemva kwesono ngapha abantu into yonke emnyama sihle sithi injani imbi yikho uthola le language yethu esiNdebeleni uyezwa kuthiwa ulenhlanhla lomnyama so konke khonokuyana kuletha ukuthi abantu bengasuka silengqondo enjalo sibuya esiKristwini kulula ukuhlanyela iracism lokulimazana yikho namhlanje ngenxa yembala nje yikho namhlanje uthola ukuthi ngenxa ukuthi even abakholwayo balengqondo ukuthi into emnyama imbi kufana lami nginje omunye sengathi ngokumnyama ngimubi nginje umuhle kodwa omunye umuntu ongabona umuntu omnyama ongazibona emubi ngokuthi umnyama singakayinga sungamthola esegcoba ukuthi abe bonke ngoba kuye ubuhle yekuba yellow bone njengomsisi Mhlangazo so sengathola ukuthi uyabe fisa ukufinyelela kusigaba sika Mrs Mhlanga yena enjengami hlangana naye after umnyaka oyi1 uyabe senjengomsisi Mhlanga exactly ngenxa yokugcoba kumbe ngokuhlaba sibe sesikhohlwa ke engqondweni zethu ukuthi indaba ngiyokususwa kwesono umuntu angaba liyellow bone angaba mnyama angaba likhiwa kodwa isono nxa singasuswanga umbala wakhe kawutsho udinga ukuthi isono sisuswe ngegazi lika Jesu ngimnyama ngibomvu sibe sesihlangana ngezimilo ngoba ekucineni kwakho konke indaba yesimilo uthinte ukuthi bayahlaba enxe singancedisa abanye ngeke ngezwe indaba ebuhlungu ukuthi ukuhlaba lokho kanti kukudalana emzimbeni womuntu lazo uthi kubuhlungu sibili ngoba abantu abaningi sebekwenza khona lokho ukuhlaba kanti ke ukuhlaba lazo uthi uyakuzilimaza efana nothi usibona sibili silwane lapha nosilanda uthi sikudle ngoba ukuhlaba nxa kungena sibili injection yana emzimbeni kuyalimaza iskin labona umlimi wathi dala so mfundisi bangifaka imelanin lay ukuthi ingisize from ilanga abadala bazasifunda isikhiwo imelanin mfundisi lokho kumnyama lokho kungenza ngibe mnyama angithi so lokho kumnyama kwenza ukuthi ilanga nxa lichisa linganjani lingangilimazi yikho sibona abelungu nxa bebuya ngapha badinga ama sunscreen ukuthi bezivikele from ilanga kanti ke mina nxa sengihlaba sengikhipha imelanin lay ngithi sengikhiphile laphana iskin sami vele imkhuhlane isingangifikela noma yinini njalo futhi ngiyake ngibale ngithola ukuthi umuntu eselimazile iskin ngaleyo ndlela engalimala mfundisi kunzima ukuthi umuntu lana athole usizo aludingayo ngoba iskin lesi kunzima ukuthi sihlanganiseke nxa sesilimele mina ngithintwa mfundisi ngumoya wokuzama ukuzingconoza umoya wokuzisola ukuthi ngimnyama inwele zami zimfitshane amehlo ngayi blue ngayinzipho kazi so pink zibomvu umoya wona lo asiwunanzelele umnyama izipho zibomvu ke indirect umoya lo yiwo o-influencer i-racism singakhuluma ngoba ngithi mina kangiphume kuqaba lwabantu engadalwa ngikulo ngumlimo lami ngibonakale sengibomvu kimi engqondweni zami ububomvu yibo obuyabe kudefine umuntu yikho sithola mfundisi even kukuya lokuthi anti lapha sikhuluma ukuthi asithukwanga thina thina silamandla ukuthi senze izinto zenzakala iAfrica kathesi sikhuluma nxa kuyikuthi iAfrica ithukiwe yiphi icontinent efida amanye amacontinent kathesi ngama minerals ngokudla langezinto ezithile iAfrica silomhlabathi wonke so siya ekuthini sonke singabantwana bakaThixo lomkhathi wangu yes uthinte indaba yegazi asike sithinte ngomafitshane kanti uthi sonke sadaba ngagazi linye kuyini sekufunda khona lapha bengike ngathi mina ungathatha igazi lenkawu elendwangu wonke ungafaka embodleni wonke kanjani ayafana angithi kodwa ungathatha igazi lomuntu
omnyama ulifake lapha uthathe umuntu ovela eChina ulifake lapha wonke kanjani ayafanana nxa sokuthiwa sokufaka umuntu sefakwa igazi elimele ungathatha lenkawu alivumi umzimba uthathe no akuvumi kodwa ngingathatha igazi lomChina ilifake umuntu nomnyama lenjani liyavuma as long as kuyiclass yakhe kuyaveza soba ukuthi sadala kanjani ngagazini sisasekhona apho ngibone ngani sisiya phambili ngesifundo sethu kuzavela sobala ukuthi khonokho kuzisola ukuzama ukuzingconoza lokho kungumoya ofana nayo osuka esihlalweni sikaSathane okufuna kuba ngoNkulunkulu abancane lakubona nxa singena kusigaba esilandelayo sesifundo sethu akusifundele uLuka ngo3 verse ka23 lo 24 usiya ku37 lo 38 nxa ivula ngifuna sibe sicabanga lokho ukuthi kanti iyini injongo yokulotshwa kwezizukulwane eBhayibhelini uma sihlanganisa nendaba kaLuka kanti kwaye kusiba lezi zizukulwane ezibaliswayo la mina ngiyakukholwa mfundisi uMadawu engakafunda ukuthi hayi isifundo lesi sizavula abantu abaningi amehlo kulomunye umngane wami esike sathi sifunda kulwana umnyaka sisenza iBible reading wakhanya ithi hayi mina vela ngizwa vela amabizo kadadingani kuphoba amabizo ngamabizo ngiyakukholwa ukuthi lesi sifundo lempendulo lesizayithola izasincedisa ukuthi kungani kuseBhayibhelini uLuka ngo3 verse 23 uJesu wayesele minyaka engaba ngama-30 eqalisa umsebenzi wakhe wokuchumayela kwakukhunjulwa ukuthi uyindodana kaJosefa indodana kaHeli indodana kaMathathi indodana kaLevi indodana kaMeliki indodana kaJanayi indodana kaJosefa indodana kaMathathiyasi indodana kaAmosi indodana kaNahumi indodana kaEsili indodana kaNagayi indodana singaba lamadodana yana u37 lo 38 indodana kaMethusela indodana kaEnoki indodana kaJared indodana kaMahaleli indodana kaKenani indodana kaEnoshi indodana kaSethi indodana kaAdam indodana kaNkulunkulu njana lizwile umesisimhlanga ukuthi kulomunye wathana nakanzwisisa indaba yamabizo kanti kunceda ngani yiyo lapho lo mbuzo wami khona ukuthi kanti vele injongo yokulotshwa kwezizukulwane eBhayibhelini isifundisani why ngithathekiswe ekugcineni la indodana kaAdam indodana kaNkulunkulu uyabona ukuthi last week ngikhaya bebe lungise umhlangano ukuthi sihlangane njengemuli kogangeni ngihambile khona ngale ngathi sengisuka ngale ugogozalwa kogangeni ngabe ngivakatshela ugogo ngafika ngambuza ukuthi kathi imbali ake lingichasisele ngifike ngaba interested ngayo ngiyethukile ngezinto ekade ngingazazi kathesi sengilolekile ngezinto ezenza ukuthi ngigcine leyo mbali ngathi sengibuza ngiyakokhulu ngapha futhi ngiyethuka futhi so kunezinto kumele ngizigcine so imbali iyenzelwa ukuthi sigcine kakuhle esikuphiwe ngabasuke ngemuva kwethu nxa kulucebo losindiso imbali ye-Seventh Day Adventist Church kumele iphiwe abantwana kwenzela ukuthi abantwana bayiphe abantwana abantwana bayiphe abantwana kodwa kungasuswa imbali abadala beqala ukukhuluma ingane kwayo iyalahleka isizukulwane sisale singavuthwa okunye mina futhi sengifundayo ngento yamabizo leyi ikuthi ayasincedisa ukuthi sizwisise ukuthi iBhayibheli kalisonganekwane naso indaba asozitori hayi ngizehlakalo ezenzakalayo labantu abaphila real people and real events and khonokho kuyisisekelo sokukholwa
ukuthi kasilandeli inganekwane kodwa silandela izehlakalo yikho ihle yasivezela ukuthi umuntu wonke uvelela kuAdam and uvela kuNkulunkulu. Lazuthi futhi khona lapha mfundisi. Sisesikolo siyafunda ukuthi umuntu wasuka ngapi? Endwangwini. Angithi siyibona indwangu iqalisisa khotheme isukuma izime sibelebe ngomuntu. Angithi kanti ke nxa sengiphiwe mina amagama manje so ngizaba kwazi ukuthi alright lo wazala lo kuze kuzofika kimi. Umuntu ngizakhumbula kuvikela iphelile ukuthi ngubani ngowaphendulayo. Ngabuza ukuthi kulabantu abathi bona amadodana kaNkulunkulu zingilosi. Ivesi asanda kuyifunda uverse 38 kambe isincedisa njani ukusikhanyisela ukuthi amadodana kaNkulunkulu waphendula kuleli viki ukuthi hayi asakazi umaforo ukuthi yena kuJohane siyaveza ukuthi yena bonke abazinikeleyo babizwe ukuthi amadodana kodwa kule ivesi futhi manje iyaqinisa khona yebo asifundisa last week kodwa ncathana uAdam indodana kabani kaNkulunkulu wayengidlosi noAdam. Alright siyabonga abathandekayo nxa ukhangela njalo futhi kusifundo salamhlanje kulokuthintwa unumber 70 izizwe ezingu70 amalunga emuli kaJakobe angu70 abadala bebandla enhlane besuka eGibhithe besiya ezweni lesithembiso abangu70 uJesu wathuma abantu abangu70 bona bayifakaza kuyini sekufundayo ngo70 kulani okuqhakathekile ngale inumber u70 U70 mfundisi simqala ukuhlangana laye laphana uJakobe lemuli yakhe besiya eGibhithe ngesikhathi sendlala. uIsrael bekweceleni njengommeli kaNkulunkulu emhlabeni ukuze avezele izizwe zonke ukuthi uNkulunkulu weqiniso unjani ungubani. So u70 lo usivezela uthumo uIsrael alalo and u70 usinika ukuthi kufanele ukuthi uthumo lwakhona lufinyelela abantu bonke. Yikho ubona uJesu wathuma abangu70 ngoba bekumele lelo qula eliyilo elithwele udaba lukaNkulunkulu ufanele lulifikise ezizweni zonke. Akungifundele uGenesis 11 verse 1 usiya ku4. Genesis 11 ivesi lingeli ka1 umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma okufananayo kwathi abantu belokhu bechudukela empumalanga bafumana indawo evulekileyo eShinari basebesakha khona basebetshelana bathi kasitshayeni izitina sizichise kakhulu babesebenzisa izitina endaweni yamatshe lethara endaweni yodaka basebesithi zwanini kasizakheleni idolobho libe lomphongolo ofika emazulwini ukuze sizenzele ibizo singaze sasabalala umhlaba wonke. Right akubambe khonapho akubambe kanti kwasekutheni kwafika ngqondo bani yokuthi baqale bana bazakhele umphochongo siyezibona labantu babelo njalo umalumi bani lunye kwaso kuyini okwabachisa okwenza bachiseka ubana benze lo msebenzi na babefuna ukuzenzela ibizo. Number 1 ibizo ungakhangela kuGenesis ngale uNkulunkulu uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Right umuntu waphiwa ukuba creative entweni esukele kumlimo athi yena ngokwakhe. So ungabona wena sufuna ukuhamba against umlimo lapha bathi kasenzeni umphochongo ibizo libe ngelikabani ngelethu. Nxa kulento eyingozi empilweni ngomuntu lenyoka abaye bethi ebusuku balekela is either umuntu kumbe inyoka izinto ezingakulimaza umuntu lesibindi sokuthi ephiwe ukuphila ngumlimo amhlamukele ephiwa amandla ngumlimo amhlamukele ephiwe health ngumlimo amhlamukele umlimo azifunele kwakhe umlimo abesesithi mana ngibukele ngibona ukuthi kuyagcina ngapi and izikhathi eziningi njengalapha eBhabheli
kucina sokulimele thina ngoba siyabe sibalekele intando kaThixo. Ngakho lapha babekhuluma limi lunye kwakuyinjongo kaThixo ukuthi bakhulume limi linye kodwa bahlakaze kumhlaba njani wonke. Namhlanje okwenza kube neBhabheli elingaka eliyiconfusion lemfundiso ezingayisizo ukuthi kasikhulume limi linye. Okuyinjongo kaThixo. Ngabe besibala amavesi sisiba honest to the scripture, le context lokuchumayela ivangeli lokusindiswa ngokukholwa athi ngemisebenzi. IBhabhiloni yonke iconfusion yonke izasuka kubanjwe ukususwa kwesono emuntwini sidumisa uJesu. Siyabonga mfundisi, utalent uthinta indaba eqhakathekileyo. Kakhulu. Abantu laba after uzamcolo ungafunda i-topic ethi the Tower of Babel ku-Patriarchs and Prophets laphana iveza ukuthi abanye kuthiwa babengamkholwa uNkulunkulu. Lanxa uNkulunkulu wayenika isibonakaliso somchilo wamakhosikazi ukuthi kasoza phinda ubhubhise umhlaba ngamanzi esenzivumelwano loNoah, abaningi abasikholwanga. Kuthiwa besakha umphothongo besiya phezulu babefuna ukuya kuNkulunkulu. Uyazi ingqondo ababelayo ungayifunda kuyona lena i-chapter ithi i-force umoya owawungemva kwaleyo mcabango kwakungumoya kaSathane owathi eyingilosi epheleleyo phambi kaNkulunkulu wahlamuka wafuna ukuba mkhulu. Yikho Isaiah 14:14 esithi ngizaphakamisela isihlalo sami sibe phezulu konke. So indaba yokufuna ukuya phezulu yayiyindaba yokuya outsit uNkulunkulu. Babefuna ukuchallenge igovernment kaNkulunkulu ngokuthi bafike kuye bamdethrone. Into yokwenza ibizo liyakwazi ukuthi linye ibizo kuphela elifanele laziwe libizo likaNkulunkulu ngokudala ibizo lakhe likhulu, amandla akhe ngemimangaliso yalokho akudalileyo nguye yedwa kufanele aziwe abe lebizo elikhulu. Number 2, linye ibizo elisindisayo yilo lelo. So umuntu nxa esefuna ukuba lebizo usesithi ibizo likaNkulunkulu, usefuna ukuba nguNkulunkulu ngokwakhe. Ungayifunda kuhle ithi uNkulunkulu wathi asehle sokonakele. Ngifuna nje ukuqinisa amazwi watsho ngibale ikhasi olichoyo ngo-Patriarchs and Prophets, the Tower of Babel, page 119 iparagraph yesibili. Ithi yona nzayifunda ngesindebele lapho ithi abahlali besigcawu seShina badela ukukholwa isivumelwano sikaNkulunkulu. So uNkulunkulu uza ukuthi alethe angabhidlizi abantu ngozamcolo futhi. Abanengi badela ukukholwa uNkulunkulu ukhona uyaphila. But hayi uzamcolwana kwaba izinto ezizenzakala zodwa ama-natural causes iyo leyo ndawo. Abanye bathi bona hayi thina sikholwa ukuthi ukhona umuntu omkhulu i-supreme being nguye lo osibangela uhlupho lonke lelo wasebedela abantu abamkhonza uNkulunkulu. Ilolo khasi. Ngithathekiswa lapha indlela elikuletha ngayo. Nginanzelela ingozi yokuhlala ndawonye. Yokuhlala ndawonye. Asonjongo kaThixo ukuthi ulimi lwevangeli lube ndawonye. Lube seBulawayo kuphela, ibe ichurch eseBulawayo kuphela, ibe ichurch eseZimbabwe kuphela, ibe ichurch eseAfrica kuphela. Kodwa ibandla likaThixo kumele lisabalale umhlaba njani wonke. Ngabona kumbe movement kumbe monument kuyi movement yabantu abafunda iBhayibheli kodwa besendaweni eyodwa ubuzisisa. Akuthi Masibanda like noma ngubani la umcabango lo okhangela injongo yokwakha umphothongo ofika ezulwini sesikhulume ngakho ukuthi abantu babedinga igama ibizo angithi kodwa nxa siukhangela lo mcabango sike sakuthinta sibone ngani kanti onguye oyindonsela yomcabango onje ngoba ngiqala phathi sanazela ukuthi impi enkulu lokho iqhubeka isiyaphambili. Uyakubona ukuthi kulezi impawu ezenkulumo ngani yahambela
kusukela khona lekubona kaAdam uzufika lapha kuyini esikufundayo Kumbe before kuphendule lo mbuzo mfundisi bengile omunye umcabango kulenye verse ethi grass withers flowers fades kodwa ilizwi likaNkulunkulu limi ingunaphakade uNkulunkulu wayekhulumile ukuthi uzanisa izulu abazange bamkholwa and izulu lenza njani lana and eqeda khonapho uNkulunkulu ofanayo uthi angisoke ngilinise futhi izulu elizabhiliza umhlaba angithi abantu abafanayo sebesenza njani abasakholwi njalo kanti ke uNkulunkulu ilizwi lakhe linjani so oqala uthi ngizanisile izulu abakholwayo sesithi hayi angisalinise izulu nanko umchilo wamakhosikazi elizawubona sithi yakhana umkhumbi abafuni kwakha qeda khona lapho umkhumbi sebesakha so angazi ukuthi umuntu osibile ingqondo yakhe ungamvumela usathani angene enhlizweni usathani uyasebenza andisakwazi ukuthi isikhathi siphila ke sovele isikhathi sokucina esokuthi usathani sisebenza ngefull force and uyadinga amasotsha azahamba lawo again so singekela sibile ukunanzelela asizamlandela sigijima kulenye indaba mfundisi emfuna ukuthi sikhangele lapha yokuhlala abantu bemunye umlomo usilethele lapha indaba ekhona kuDaniel ukuthi umlomo kaNkuluNkulu ukhuluma ukuthi ekucineni uJesu nxa esezakuza izizwe ziyakwala zehlukene kayizi kuhlangana yikho kumelwe ngamazwane ahlangene udaka lesini yikho okuvela khona iBhabheli yikho okuvela khona iBhabhiloni okule confusion uthi leso isimo sizakuba njalo ekucineni kwesikhathi but siyake sibone ukuthi abantu bazama ukuhlanganisa umhlaba ube wodwa iLeague of Nations United Nations ulizwi likaNkuluNkulu lithi abantu abasoze bahlangana right siyabonga akusifundele uGenesis 11 verse ka8 lo9 ngizafuna futhi ubale ngifuna uGenesis 11 verse 5 kusiya ku7 uphinde ungifundele isihlabelo 139 verse 7 kusiya ku12 Genesis 11 verse 5 Kodwa uJehova wehla wazalibona idolobho kanye lomphongolo abantu ababewakha uJehova wathi nxa bengabantu banye bekhuluma limi lunye sebeqalisile ukwenza lokho phoka kukho okungabehlula zwanini kasehleni siye phansi sisanganise ulimi lwabo bengabe besazwana umbuzo engilawo ezawubambela ngisekubana afunde ivesi elandelayo ngothona kanti kungenxa yani kwamela behlele lapha emhlabeni yini yathinta izulu ngesenzo sabantu eyabona kufanele ukuthi izulu lehle akusifundele u139 verse 7 abantu laba babe bambene hathi ngokuhle alright and kuthiwa ngendlela ababesenza ngayo babehamba sibi babehamba ngoba imotive behind lo wayithungamela yisitha esivele singafuni ucebo lwesindiso so kuthiwa bathe beqanisa uThixo wathi ngcono sehle enye yezinjongo yokwehla kukaThixo kwakuyikuthi abazavuma eBhabheli basindiswe alright awuyikuthi abazavuma ukubona ukuthi uThixo lamandla bayenze njani basindiswe yikho wasehlakaza ama languages lo nxa esithi unza domboriro lo ethangizwa mina lo ethi bring that big ethi kwari kuthi chiyo konke lokhana kanjani kwaba khona basebehlakazela so injongo kaThixo yayikuthi icebo lakhe ligcwaliseke ngokuhlamuka kwabo uyabona ukuthi empilweni uNkulunkulu uyabe elayile mina nxa ngiseqa intando kaThixo kakulimali mlimo umlimo usale lokho engubani engumlimo even umlimo nxa ebiza umuntu eqoqoda enhlizweni yomuntu bheka ngiyaqoqoda ngisemnyango umuntu nxa esomisa inhliziyo eziyakhela iBhabheli imina esithi ngiyazi
kwanisa ukuzimaneja uJesu engekho. uJesu uyancenga ancenge nxa umuntu engafuni uJesu kangena. Kodwa nxa umuntu efuna uJesu uyangena impilo yomuntu iguquke. Wenza kube sobala ukuthi umuntu angeke azisindise yedwa ngithi kakhulu ngamafitshane abantu bathi ufuna ukwakha siye phezulu uyehla kunesekufundayo mfundisi indaba yokuthi kasehle isini ukuthi uNkulunkulu vengu yedwa phakeme uyophezulu le kodwa imfundiso kaSathane ithi umuntu ayiso asuka phansi umuntu uya progress uyaphezulu kodwa uNkulunkulu nxa esithi let us go down uthi kasehle siye mina ngizwisisa ukuthi uNkulunkulu mfundisi uyehla kangaka ngene empilweni abe yi part of us ukuza sisindise ukhumbuza uIsaya 14 verse 14 yeah kakhulu so uNkulunkulu nxa isithi let us ukhuluma lobuthathu bezulu ukuthi kuthi ukuthi ubuthathu bezulu busenjongweni yokusindisa umuntu and ukuthi umuntu phansi kuthi ukuthi umuntu uyasinka mfundisi and kwathatha ukuthi uJesu anti uJesu nguNkulunkulu iBhayibheli sifundisa khona lokho kuJohn 1 verse 1 uNkulunkulu enguNkulunkulu wehla khona lokho ukuthi abe ngumuntu yena enguNkulunkulu yikwehla uSathane ufuna ukuya phezulu umusa uNkulunkulu umusa wakhe kayehle afinyelele umuntu lapho akhona so uNkulunkulu uJesu wasebamba izulu elihlamuke ngumuntu wasebamba umuntu ngesinye isandla lokho kokubili kubuyisana ndawonye kuKristu so yikho esikutsho esikuphiwayo lapho ukuthi unguEmmanuel uNkulunkulu elobani elathi kahle ngeke ngibe lombuzo lapho kubalaleli mhlawumbe ngifikelwa ngumcabango ukuthi ngifanekise umfundisi umele ubani lapha emhlabeni umlimi manje phela kumele umfundisi ayehle afike eku7 abazalwane athi ukuthi abazalwane nxa bebona umfundisi baqhuqhe so ngiya ekuthini ezinye zezimpawu zokubona ibandla lithobekileyo ngelokuthi umfundisi wakho kambe uyendlalelwa icarpet yini nxa ebuya kule carpet engahanjwa ngabazalwane uya escortwa yini so lokhu sikwenzela ukuthi kusisize ukuthi umuntu omele uJesu uyenza njani umzalwane omele uJesu akumelanga adlule isidakwa isidakwa sikhanya kale sithobekile umuntu okhonzayo efuna ukuthi uyakubona phela ngikhumbuza ngendaba yokuhlengwa kwabantu akusifundele uGenesis 11 verse 8 lo 9 verse 1 Genesis 11 verse 8 kanjalo uJehova wabahlakaza emhlabeni wonke bakhawula ukwakha idolobho 9 verse 1 uNkulunkulu wambusisa uNoah lamadodana akhe wathi kubo zalanani nilande ngobuningi ligcwalise umhlaba singahamba loku 1 verse 28 uGenesis ilawo masijeva nje navile ke umuntu angithi sesikukhulume kade ukuthi injongo kaNkulunkulu ukuthi abantu abacele yini umhlaba wonke kungani ukuchitheka kaNkulunkulu kuhlenga na ukuchitha kaNkulunkulu kuhlenga na nxa ebathola phana besiba munye kade sitsho bafika bachithe kodwa sokusiba indlela yokubahlenga at the same time kungani ngicela ukuqale ifake lo umbono umuntu ukutshelwa ukuthi zalanani lande wakutshelwa isono singakangeni ukuthi zalanani lande after that umlimi futhi watshela ono ukuthi kumele liyenze njani lichitheke umhlaba wonke injongo kaThixo ngeyokuthi uma abantu begcwele emhlabeni wonke zinengi izinto ezisemhlabeni lo eziveza amandla kaThixo kodwa abantu nxa bewandawo ifocus iyibo bodwa ifocus yikukhangelana bona bodwa kulesimina esihlakulekayo kugcine isiKristu singavumbulukanga ngabona ama programs engawe church kungela outreach abantu yikho begcina becabana bengabantu abakhonzayo kumele abantu abangabantu abakhonzayo babe lama programs either women's ministries
nxa ile inreach kayibe le outreach either kungabi i-outreach ibe ngeye-personal ministry either i-family life nxa ku-inreach make sure ukuthi every department iyathinta i-outreach ngoba yilo uthumo esiluphiwe nguThixo. Yeah. Khona lapho mfundisi. Umchokocho ngesikhathi labana abantu bekusakha angithi baba lengqondo eyayimbi kakhulu and yokuthi behlanganele beze okungamelanga abakwenza then uNkulunkulu kodwa yena ethe sakazanini umhlaba ngithi wayefuna ukudilisa icebo kaNkulunkulu ukuthi so engifuna ukuyafika kikho lapha mfundisi ukuthi mina njengomuntu ngingaze ngicabange umcabango wami as long as umcabango wami udisturb ama plans kaMlimu uNkulunkulu uyayehla azodestroya umcabango wami wenze ukuthi wakhe uphumelele. Siyabonga mfundisi, mina engikuzwisisayo kunye ukuthi injongo kaNkulunkulu kwakuyikuthi uNkulunkulu aziwe usiyemkhawulweni nomhlaba. So singabuthana lapho ibizo likaNkulunkulu lizakwaziwa njani. So injongo kaNkulunkulu kwakuyimesi ukuthi kabachithe ngezinye indlela egcwalisisa injongo alayo ngokuthi umhlaba wonke usindiswe. And mfundisi entweni neBhabheli mfunde lokho ukuthi asisindiswa ngalokho esingakwenza ngoba bona besakha babefuna ukuzisindisa ukuthi asiyasindele elakeni lukaNkulunkulu ngemisebenzi yethu kodwa sisinda kuphela ngokwamukela uJesu sisindiswa ngomusa akula Bhabheli okufanele sibuye siyiphethe amaBhabheli manenga ukususa uNkulunkulu endaweni yakhe sizifake lezinye izifundo. Kodwa ndinika ithuba nje ngamafitshane utsho ongakutsho kubalaleli lawe utsho ongakutsho kubalaleli. Mlaleli othandekayo kawukwazi ukuthi ufanini, kawukwazi ukuthi uyabulawa yikuyini, kawukwazi ukuthi uyafela ngaphi. Usaphila woba lenjongo yokusebenzela uJesu ukuze ukhululeke nxa usifa akuvuse siye ekhaya ezulwini. Mina engakusho ukuthi lapho okuphelela khona umcabango womuntu yikho ukuqalisa khona umcabango kaNkulunkulu. Umdali wethu umkhulu kakhulu ngakho nxa ekhuluma asiyenzeni lokho njalo futhi isikhathi esiphila kiso sibi kakhulu sidinga ukuthi sihlale sigcile emthandazweni amandla enhlanzi asemanzini kodwa amandla omuntu hayi umKristu kuphela kodwa umuntu asemthandazweni ngathi uNkulunkulu engasibusisa. Siyabonga. Amen. Enguchiyela qeda ke usasikhuleke. Siyabonga mfundisi enguchiyela abalaleli lokhu ukuthi uNkulunkulu ophezu konke nguye ozabalelizwi lokugcina nguye ozakhuluma umhlaba wonke uzamazi ukuthi unguNkulunkulu kakho ngamelana laye izindlela zakhe zonke la kukhulumileyo uzakuphumelelisa kasihambeni ngokumesaba la ngokumlalela. Asicimezeni sikhulekenini. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini sibabaza ibizo lakho ngoJesu lomhlatshelo wesiphambano. Sithanda ukukubonga ukuthi usiphathise kusona lesi sifundo esikwaziyo ukuthi umnikazi wokuhlamuka entandweni yakho nguSathane. Sicela amandla anqobayo lathi esizwa sona lesi sifundo sicela amandla okukulalela la ukuthobela intando yakho isono empilweni zethu sicela sengathi singafi impela sicela uJesu sengathi angaphakanyiswa ezimpilweni zethu siphilele wena samukela umusa osithenge ngawo konke okunye kuyize phambi kobuso bakho siyalibonga igazi elihlanzayo sicela ukuthi usamukele thina sonke labo bonke abazakuzwa sona lesi sifundo ngoJesu inkosi amen. Amen.